dao loptu, centar šut Radina na 6 metara, zakucavanje u rogalj Jovića, ostavljen sam na drugoj stativi kao Dušan Jović, koji je dan kasnije proslavio 29. rođendan, obećao treneru Vaniću da će biti ubojit na ovom meču i to su prvi golovi Jovića, čini se posle jednog dužeg vremenskog perioda. Pogled na tribine, pripadnice lepšeg pola, bilo je čudno, bilo je lepo u Novoj Pazovi u subotu. Gosti su bili blizu iznenačenja u 54. minutu kada je s desne strane upućen centaršut tamo na 5 metara. Aleksandar Simić, igrač sa brojem 17, je pogodio mesto gde se spajaju prečka i stativa. Prethodno je Roksa dobro tamo uposlio svoje napadače. Naravno, tamo uposlio i Šalja Kordić, međutim Simić je zakačio lob, sad će su i Opazovčani. Posle udarca u stativu Simića, domaćin je duplirao prednost i to na jedan dobar način kada je Čečerić, koji je možda najbliže u poslednjim kolima eksplodirao fudbalski dodao Miši Petkoviću, a Miša Petković kao u Donjem Sremu iz Pećineta sa pozicija ne greši. Gađa i kontraugao, Europogodak i ko čestita Miši, Lija Jelisavac, generalni sekretar Radničkog, bio je zadovoljan, smešila se pobjeda novopazovačkom timu. Sve je bilo gotovo, 10 minuta pre kraja ovoga meča kada je Dušan Jović dao i svoj drugi, a treći pogodak za Radnički. Đorović je dobro ubacio loptu, Jović izbegao ofsajd poziciju sa 14 metara, lagana egzekucija, Ristić na talonu, a kraću observaciju posle ove pobede Radničkog. Zaista je dugo trajao post, dakle Radnički nije pobedio davno u Novoj Pazovi, ekipu Timoka je pobedio pre 192 dana, dao je trener domaćeg tima Nenad Vanić.